Ka Jingpule na kitab ujona nang itulpa. Kyllalyngkot ka Balai Kyllalyngkot ka Balingkong hadubasan bat ka Basipo. Ka Katien Trai kala keren ujona ka ong yeng jod kilet Sngi be sya kata kanong ba bakraw bat to penbenaha ka ye ka kubor banga ai happy. Kum tau jonaw la yeng bat walalet Sngi be kat kum ka Katien jong utrai. Kanini be kalalong kanong ba kabahi bat kasimpor lai Sngi banyai lang ba jong ka ujonaw la sedang banyai lang ba kanong ba udayat si Sngi kanti nang ta ulapan bana satang saupo Sngi bat ya kani nini be en sa penjot bat kinong nini be kilanget yo blay kila penbenai ke jing sha jing et bat kila phong de gijan berni nadu bakraw tam hadu barit tam naki habau blelo I ya kaba kilale bakum no kila phai no naklenti boman jengki ublayu la kala jingmut nakata kabau la berngem banle aki bat shem lale shu yaka Katien jang utrai kasamba arpusan kutrai aing ngantep ikalenti jumi kotrai ai ngantep ikalenti jumi hikaya ngai ikalenti jumi to yalam yenga ha kajing shisha jumi batu hikaya nga namba melong ublay kajing panim jonga kotrai ai ngantep ikalenti jumi to kan mau yala kajing subun kotrai bat ia kajing e be isen e jumi nama kidai nadu men barem ha kajing e be isen e jumi to kan mau yenga namar kajing bha jumi kotrai ai ngantip ya kalenti jumi utrai ulang babaha bat ubabin ukadewi kalenti hakibasa kama uyalam ikibas ngoret hakarai kabahong uhikai ikibas ngoret ya kalenti jong kotrai ai ngantip ya kalenti jongmi Jingpule na kasiti banengkong Paulus baku cheki Kristan Korint kalenong abah nyew kadikot ka baart kundai hadu balai buway nga ong hapi ko para bagapor balabu kalong kabakim hadu kata nadu menta kito kibadon tengah tokin lakum kibom don bat kito kibayam lakum kibom yam bat kito kibakmen lakum kibom kemen bat kito kibat tiet kidei banle kumba kim doni bat kito kiba pendon kami kaperthai lakumba kim pendon kam yaka namar kadur bapau jong kani kaperthai kalanang ja langai Katien jong Trai Jingpule na gospel bakut kat kumu Markus kalenong kabaningkong kadukot kabakat saw hadu barpo andala tap patok yo Yohanes ujisula let sa Galilea barulay yalap iya gospel jong ublay bat uong kaya kababiyang kalapoy bat kahimaw blay kalajan to kala kabamot bat tongay iya ka gospel tikat baw dang nyat harut kaduriyaw Galilea Oleh iyo Simon bat iyo Andreas upara jong Simon ba kia penok jar ha kaduriyaw na ba kilalong kinong tong dok ha uji sul ong haki ale bot yang nga bat ngan pelong ya pi kinong tong brio markom tahi kila ino yala ki jar bat kila bot ya
Ulalay kam siya kamat poli yo Jacob ukon jong sebedi bat yu onis upara jong u. Kibaladon hakalieng jong ki bat kidang ye serdep ikijar. Bat markom tahi ulakhot iki. Je kilaino yo kapa jong ki usebedi hakalieng lem bat kinong bala bat kilabut ya u. Ka gospel jong utrai.